Asindvusele masotla mahle siphenze sinamukele tindzabeni telisuku utethulela umsakazo wetithombe Eswatini TV sibuko samaswati lameli betonge ngisanepho ngwancwane ngihamba nazama wakanzimanze azingene kitoke tindzaba masotla mahle nathi lethamba phambili kulolusuku lalomuhla. Ndunankulu Cleopas Dlamini sewufungisa ngokusemthethweni ukuthi abe lilunga lePhalamende endlini yabayisikhulu wabuye wenda sifungo sekuba ngundunankulu welive leSwatini. Iphoyisa lelisolakala ukuthi libulele abantu lababili kaNomahasha ngemgcibelo lomuhla libingelele manje waseSimunye. Kanti ke amakhasimende elibhange First National Bank kuleli yakhala lethi mathosi ngekunyamalala kwetimali tawo kuleli bhange. Tindzaba. Umhlonishwa ndunankulu Cleopas Dlamini sewufungisa ngokusemthethweni ukuthi abe lilunga lePhalamende endlini yabayisikhulu lokho kulandzela ukuthi akhonjwe isidladla ukuthi abe lilunga lendlu yabayisikhulu ngalesine evikini leliphelile mhla ti-15 kuyo lenyanga lesetulu. Ndunankulu ufungiswe ingcweti yetemthetho Sifiso Khumalo. Ngaphambi kwekube umhlonishwa ndunankulu Cleopas Dlamini athathe isifungo sekuba lilunga lePhalamende, umcondzisi wetinkhulumo Petros Mavimbela ufundzele indlu igazette lechazako ukuthi ngaphambi kwekube ingwenyama embulale ukuthi abe ndunankulu wabekwa ukuthi abe lilunga lendlu yabayisikhulu mhla ti-15 kuyo lenyanga lesetulu. This notice may be cited as the appointment of member of the House of Assembly, notice 2021. 2. This notice shall be deemed to have come into force on 15 July 2021. Appointment of the member of the House of Assembly. That is 3. Mr. Cleopas C. Paul Dlamini is appointed to be the member of the House of Assembly with effect from 15 July 2021. Ingcweti yetemthetho Sifiso Khumalo ibese ithathisa ndunankulu sifungo sekwethembeka enkosini Mswati wesithathu endlini yabayisikhulu. I, Cleopas C. Dlamini, do swear that I will be faithful and bear true allegiance to King Mswati III, his heirs and successors, according to law. So help me God. Umcondzisi wetinkhulumo ube wekucala endlini ukuthi abongele ndunankulu ukuthi abe lilunga lendlu yabayisikhulu. Siyakhuthaza sifisela usebenza lokuhle sisabambisene nePhalamende kanye nayo i-executive. Ngalawo lamafishane Your Excellency feel at home. Umcondzisi wetinkhulumo ubese uniketa lilunga lePhalamende lenkhundla yasenkwene Vulimbombi Inhleko kanye nelunga lePhalamende lenkhundla kalobamba lomdzala Mawik Khumalo kuthi kube ngiwo emalunga labongela ndunankulu kuthi athenjwe ngamakhosi kuthi abe ingcenye yendlu yabayisikhulu. Emalunga ambongele ndunankulu athi ayethemba ukuthi utawusebenzisana kahle namalunga endlu yabayisikhulu. Kubika Sibusiso Ngubane anathemba inkosi Mavimbela ePhalamende. Uthe kuba thathe sifungo sekuba lunga lePhalamende endlini yabayisikhulu umhlonishwa ndunankulu Cleopas Dlamini ubeseke uyothatha sifungo sekuthatha lehhovisi la ndunankulu emahhovisini elibandla letindvuna tembuso nalapho ndunankulu ufungiswe ingcweti yetemthetho Sifiso Khumalo. Ngamuva kwekube asathethe sifungo sekuba lilunga lePhalamende endlini yabayisikhulu, ndunankulu Cleopas C. Paul Dlamini ubese uchubekela emahhovisini elibandla letindvuna tembuso lapho abese uthatha sifungo sekuba ndunankulu welive. Ingcweti yetemthetho Sifiso Khumalo ichazile ngaletifungo latithethe ndunankulu. We shall now proceed and administer an oath of allegiance and an oath of execution of office in terms of section 73 of our constitution for your being the Prime Minister of the Kingdom of Eswatini. Ndunankulu uqale ngekuthatha sifungo sekwethembeka engwenyameni inkosi Mswati wesithathu waphinze wathatha sifungo sekuthatha lehhovisi lekuba ndunankulu welive laseSwatini. I, Cleopas C. Paul Dlamini, do swear that that I'll be faithful
and bear true allegiance to King Mswati III, and bear true allegiance to King Mswati III, his heirs and successors, his heirs and successors, according to law. according to law. So help me God. So help me God. I, Cleopas Sipho Dlamini, Do swear do swear that I will well and truly serve that I will well and truly serve the King Mswati III, the King Mswati III, his heirs and successors his heirs and successors in the office of Prime Minister. in the office of Prime Minister. So help me God. So help me God. lebe bakhona kuto usingatha ndvunankhulu nakathatha sifungo bekuti ndvuna tembuso kanye nemndeni netihlobo takhe ndvunankhulu kubika Sibusiso Ngubane anathemba inkosi Mavimbela embabane. Sive siyexwayiswa ngetindzaba nemavideos lokungasilo liciniso ngelive leSwatini kanye nelihlangothi lesifundza lesendasi neAfrika lelibuke tepolitiki tekuvikela kanye netekuphepha itroika lelikuleli kulamalanga lokucuketfwe likhasi lelisetinkhundleni tekuchumana lelibitwa ngele SADC Observatory Group. Lesexwayiso-ke sicuketfwe ngumbiko webetindzaba lokukhishwe esikhulumeni sahulumende Sabelo Dlamini. Hulumende watisa sive ukuthi imibiko kanye netitfombe letihambako videos lokusenkundleni tekuchumana lelikhasi leSADC Observatory Group lokungalelive kanye neluhlangothi lesifundza lesingendasi neAfrika libuke tepolitiki tekuvikela kanye netekuphepha itroika kusatisilo nani liciniso. Lokhulumela hulumende Sabelo Dlamini embikweni lawutfumelele betindzaba uthi tonke tindzaba kanye netitfombe letihambako letilelikhasi akusilo ngisho nakancane liciniso uthi lelikhasi lenta kwangathi lingemalunga elibandla lakaTroika lelikuleli lelitotfoleya emanga nemaciniso esimo lesike saba khona kulele emavikini ladlulile. Dlamini uchubeka ucwayisa sive ukuthi singaqali sithatha imininingwane lekhishwa ngulelikhasi lelisebentisa luphawu lwenhlangano yakaSADC. Dlamini uthi loluphawu lwakaSADC lusetshenziswe ngulelikhasi lusetshenziswa ngalokungekho emthethweni njengaloku labo labalisebentisako abakaceli imvume enhlanganweni yemave langendasi neAfrika iSADC ngako lelikhasi lenta bucala. Dlamini uthi kungumsebenzi wawo onke emave kuvikela kusetshenziswa kwalolu phawu ngako uhulumende wakuleli utawuthatha tinyathelo temtsetfo kulendzaba. Ngemuva kwekuthi Dlamini akhiphe lo mbiko betindzaba lelikhasi libe seliyalisusa lolu phawu lwakaSADC lathi lokulisusa kubanga ukuthi belikade lilusebenzisa ngalokungekho emthethweni. Lelikhasi lichubeke lavuma ukuthi leminye imininingwane lecukethwe kulo isuke ingakaqinisekiswa lithi noma kunjalo lisuke lingakahlosi kunika sive tindzaba letingasito lelikhasi libe seliyaxolisa ngaloko etindzabeni teEswatini TV kubika Fortune Dlangamandla ngisembaba. Umcondzisi wetinkhulumo endlini yabayisikhulu Petros Mavimbela uthi indlu beyisolo ingahlali ngenxa yesexwayiso lasithola kulababukete kuphepha eveni. Mavimbela bekaphendula emalunga ePhalamende labekabuda ngekuthi bekuya ngani ukuthi indlu ingahlali sonke lesikhathi. Ngemsombuluko ihleti indlu yabayisikhulu ngemuva kweliciso loyagcina kuhlangana nayisehleti kube nemalunga endlu labute umcondzisi wetinkhulumo Petros Mavimbela ngekuthi kwentiwa yini ukuthi indlu beyisolo ingahlali. Lamalunga athi bekunetintfo bekafise tikhulunywe endlini kodvwa kwangakhonakali ngenxa yokuthi Mavimbela bekasolo angayibiti indlu ukuthi itawuhlangana. Umcondzisi wetinkhulumo uchazile ukuthi tizatfu betifaka ekhatsi tekuphepha. iPhalamende lelesikiyo iPhalamende yeni nemalunga ahloniphekile. At the same time iPhalamende umcondzisi uma asathole i-instruction ikakhulu ku-security lokuthi akukaphephi ukuthi emalunga ePhalamende, so unaloko elilungelo ukuthi iPhalamende ayihlalise ngasekhaya kuze ukuthi emalunga lahloniphekile atowuphepha. Ngileso sizathu kahlonishwa ukuthi besikade singekho sinitowuphepha nibonile ukuthi bekwentekani event bahlonishwa. Besingeke sathi kahlonishwa sesivile sebangi-advisile i-security yelive advise wonke umuntu ukuthi kukhona lokungahambi kahle, so ngoba bahlonishwa ukuthi benisekhaya ningekho ePhalamende bahlonishwa.
Mavimbela uthe ngekuchaza nembala waqhubeka umsebenzi wendlu. Lokubonakele khona endlini ukuthi tekuphepha betingafani nasemhleni njengoba umbutho wembube bewukhona ekhathi endlini. Etindzabeni Eswatini TV kubika Themnkosi Mavimbela nginasibusiso Ngubane ePhalamende. Umsolo loliphoyisa nkosinathi Dlamini lokusola ukuthi ubulele abantu lababili kalomahasha ngemigcibelo uvusele inkantolo yakamanje kwekuqala eSimunye ngemsombuluko ekuseni. Lo msolo ubekwe amacala ekubulala ngenhloso. Livusele inkantolo yakamanje eSimunye ngemsombuluko ekuseni iliphoyisa nkosinathi Dlamini lekusolakala ukuthi uDubule wabulala abantu lababili endzaweni yakatolo kalomahasha lekusigameko lesendeke ngemigcibelo ebusuku. Dlamini uvele embi kwalosabambe kuba ngumantshili omkhulu Musa Nxumalo enkantolo yakamanje eSimunye. Lo msolwa ubeke amacala lamabili ekubulala ngenhloso lapho ecaleni lekucala usolakala ukuthi uDubule wabulala Mxolisi Sigubhu Nyoni lobeka neminyaka lengama-34 kanti ecaleni lesibili ubekwe licala usolakala ukuthi uDubule wabulala Mpostoli Masilela lobeka neminyaka lengama-28. Dlamini usolakala ukuthi laba lababili ubabulele ngesibhamu semsebenzi. Ngemuva kwalesigameko lesendeke kulempelasonto, umphathi wamaphoyisa William Tindzaba Dlamini umemetele ukuthi leliphoyisa selimisiwe emsebentini kanti ucele tinkantolo ukuthi tibabambise lendzaba isetshenzwe ngekushesha. Umbiko uhlanganiswe ngithembelihle Magutshwa, Thombe ngithemba Shabangu, eSimunye. Emakhasimende elibhange laka First National Bank kuleli yakhala ngokunyamalala lokungacondzakali kwetimali tawo emabhukwini abo akuleli bhange. Umphathile wengamele lihlangothi lwetimali ebhange le First National Bank Zilindile Dlamini Friedman uthi ke banguleli bhange nabo bayitholele imbiko yokuthi kunamakhasimende lakhala ngekuthi ahanjelwe itimali ngalokungacondzakali. Thathele umsakazo Fortune Dlangamandla hlanganisana ngombiko. Ngesikhathi umsakazo yeSwatini TV ufika kuleli bhange le-FNB lelisembabane esitaladini betfusile utfule emakhasimende langetulu kwama-20 atelezele kuyongena ngekhatsi kuleli bhange lapho bebayobuta ukuthi kwentekani etimalini tabo. Labanye lesikhulumisene nabo bathi kusukela ngemgcibelo bebatfole imilayeto ema-in contacts labatisa ukuthi kunemali leseyithethwe ngesikhathi bathenga invoice itene. Labanye bathe bekuvela ukuthi bebakathe bathenga emasudu kubala kulokunye. Ngithe ngiyavuka ekuseni Sunday before ngithi ngesonto ngathola i-message angithu abe FNB kukhishwa imali yami le ngathi approximately like 1000. Ngathuka kakhulu but ke ngavuka ke namhla kuyimonday ngitala bangathola ukuthi hey bantu abaningi vele bana le same problem kuhambe imali but ke ngizamile ukublocka mina le pin sengidawubuya kusasa. Ngikhanze kunema in contacts are 4 transactions from Globe isi lengaya kuthi yakuphi. Then I called a friend of mine umtshela ukuthi nginenkinga leka so imali yami yahamba. Then wathi angihambe deactivate my card. They did suspect ukuthi it might be VPN, but my question to them was if people laphana laba ngakase bamsebenzisela lo VPN but still this thing indekile nakakibo. Ngemgcibelo ngithi ngihleli kungena imessage la cingweni lwami ithi le message 780 declined kusho ukuthi khona umbekazi amakhipha le mali la account yami. Ho ngimangale mina ho kanjani inhlanhla yami bekude imali la account kuna 83 rand. Lo sengithi kangide lapha ngingidova ukuthi kwentekani lo ngikhanza line lingaka lapha babonke abantu bathi bantshonjelwe imali. Umphathi jikelele longamele lihlangosi lwetimali ebhange le-First National Bank Zilindile Dlamini Friedman embikweni webetindzaba uthi imishina yetimali kuleli bhange ayikagangwa hacked kodwa emakhadi alamanye amakhasimende abenako ukuthikabeteka. Uchubeka uthi lamanye amakhasimende aleli bhange athinzekile tindzabeni letiphathelene netimali tawo kuleli bhange lapho khona bebatfola imibiko yokuthi emakhadi abo sekathengile kodwa abesayabhlokwa. Etindzabeni Eswatini TV kubika Fortune Dlangamandla ngisembabane.
Belibandla lelibuke ekuqhudelana kwamabhizinisi nemalungelo abathengi eSwatini Competition Commission bathi batawusukumisa uhlelo lokuhlola titolo letithengisa kudla ukuthi kudla nalenye impahla kusathengiswa ngemali lefanele yini kulandzela ukuthi kwenetikhalo letibuya esiveni sekwenyuka kakhulu kwentengo yekudla etitolo. Lokho kuvakele ngemchumanisi walelibandla nesive londiwe Qwabe. Libandla le-Eswatini Competition Commission sekukhona tikhalo letitfolile mayelana nekwenyuka kwentengo yempahla etitolo. Ikakhulu-ke sitfole tikhalo tetingwa tekunyuka kwentengo yesinkwa. Sisebenzisana nayo i-Ministry of Commerce sesikhulumisene njengoba wati-ke msakati ukuthi sinkwa siregulator i-Ministry of Commerce. Sisebenzisana nayo kakhulu kulendzaba yekunyuka kwentengo yesinkwa. Siphindze sisho-ke ukuthi etitolo ukuthi njengoba sesivile-ke ukuthi kuphakeme ama-prices kuma-commodities kanjalo nasesinkweni. I-Ministry ibambisene nayo i-Competition Commission sitawusuka nje umkhankaso singene etitolo sibuke impahla le-affectekile ngalokunyuka kwalama prices. Siphindze sibuke naletitolo ukuthi ngitiphi letiphakamisile. Nase sikutfolile-ke lokho ukuthi vele nembala kuphakame intengo yempahla ngalokungemtsetfo. Kukhona-ke lesibese sesiyakusebentisa imitsetfo yalakhaya. Sine Competition Act, sine Fair Trading Act, sine ma-COVID-19 regulations. Sitawubese-ke sesibuka kuleyo mitsetfo leyo ukuthi singakulungisa kanjani. Siphoshongwe sekucele inkantolo ukuthi icithe isicelo semnyango wecondzisa timilo netigwegwe ukuthi abuyiselwe ejele lakumathapha kanti-ke ukuthi lokho akuhambisani netindleko tebameli. Shonge ukuthi lokhu kungobe lo mnyango wetemajele uta enkantolo netandla letingcolile njengoba sekuvele wephule esijubo senkantolo sekuthi asuswe kuleli jele lakumathapha. Uthi-ke lokhu kungobe lo mnyango sewumsusile kamanzini wambuyisela kumathapha angatholi nesijubo senkantolo. Enyangeni lephelile Siphoshongwe wacela inkantolo lenkulu ukuthi ikhiphe isijubo sekuthi esuswe ejele kumathapha ayiswe kulelinye njengobe angakaphatheki kahle. Shongwe wavetela lijaji Nkosinathi Maseko ukuthi kunemaphoyisa asejele lambamba ngetitfo takhe tangasense athembisa nekumshaya. Inkantolo iyasivumela lesicelo sakhe noko lo mnyango wafaka emaphepha wasiphikisa. Kulokuningi lo mnyango waveta tinsolo tekuthi Shongwe ufuna kweca ejele ngiko wafuna kususwa kumathapha lapho bekagcinwe khona njengobe ati ukuthi angeke sekakhona kweca abaleke kumathapha. Shongwe sewuphendvulile kanzi uthi lo mnyango ucondzisa timilo netigwegwe unetandla letingcolile. Uthi kungumanje sewuvele wephule isijubo senkantolo sekuthi akasuswe ejele kumathapha njengobe mhla ka-1 kulenyanga lo mnyango wamsusa kamanzini ejele ngensimbi yesihlanu ekuseni ngaphandle kwesijubo senkantolo wambuyisela ejele kumathapha. Shongwe uthi lo mnyango wemajele awuhloniphi umtsetfo kungako akukafaneli uniketwe lokhu lokucela inkantolo. Shongwe uthi lo mnyango awuyiveteli nenkantolo ukuthi nguliphi lilungelo lawo lelinganyatseleka uma Shongwe angasuswa kumathapha. Shongwe uthi umtsetfosisekelo ukubeka ebaleni ukuthi umsebenti walomnyango ukuthi uqinisekise ukuthi uphephile, uphilile kanti futhi ugcineke kahle. Umsolwa uthi lo mnyango wehlulekile kwenta lokhu ejele lakumathapha kodwa tisebenti tawo tephule emalungelo akhe. Shongwe ungete nekuthi tonke tinsolo letivetwa ngaye ngulomnyango kufanele titawukhulunyiswa enkantolo kuze kutawutfolakala emangane maciniso. Etindzabeni teSwatini TV kubika Themkosi Mavimbela enkantolo enkulu.
Luphiko lwahulumende i-micro projects lukanye nelihlangothi lokumikisa imandate endaweni etisemakhaya ngaphansi kwelitiko letemcebo waphansi nemandla i-rural water sebethule ngalokhu semthethweni luhlelo lokufaka imandi endaweni yaseNkweni lotawubita-ke imali letigidzi letilishumi temalangeni 16 million. Akhuluma-ke ngesikhathi bethula lolu hlelo nasokontraki lotochuba lo msebenzi enkundleni eNkwene njenela ka-rural water Simon Dlamini usike kufaka kwalamandi kutaba netigaba letintsatfu. Isigaba sekucala kubheke ukuthi sithathe inyanga letine kusukela kule nyanga lesedulu. Lo msebenzi wekufakwa kwemanti emimangweni lengephansi kwenkhundla yaseNkwene utawubita tigidzi letilishumi nesitfupha 16 million emalangeni. Njinyela ka-rural water Simon Dlamini utsi ngenxa yebuningi bemiti letawuzuza kulolu hlelo lithangela lamanti litawuba ngema-cubic meter lasigidzi bukhulu. Lo phase 1 waboke utawuthatha emanti emfuleni lesiyasibita i-source la sasifaka khona emfuleni wathatha umgamu lophose 4 kilometers. Nasifika lapho-ke lamanti ataba sayahlengwa ahlandwa lokwahlandwa sigaba sibili kutawuqala sibita sima-horizontal roughing filters lamathangela amathathu asinakaphuma lapho basaya kwesigabeni sesibili sibona sikubita kwesingema-slow sand filters ahlandeke lapho-ke athathwe lama-slow sand filters abasafakwe ethangeni lelitaba nguwo 1 million cubic meters ngilakuphelela khona lo phase 1 wethu. Indvuna yenkhundla yaseNkwene Bongani Dlamini ibonge micro projects na rural water ngekuletha intuthuko yemanti yeNkwene. Siyabonga kakhulu emanti noma kumbe intuthuko lenkulu lengaka lesefikile eNkwene. Lesisolo kadze kwasasincenga ukuthi imani iphumelele. Siyinkhundla siyadicaja kakhulu ukuthi esandleni sethu noma simo sinjena eveni umnotho uwile kodwa nje-ke i-COVID ayikathathi konke. Sithi asibonge kakhulu kuhulumende, sibonge baka rural water nebaka micro project. Indvuna yenkhundla Bongani Dlamini ithi bantfu labatawuzuza kulolu hlelo bangetulu kwetinkulungwane letisikhombisa. Dlamini uthi lesive besisolo sidla emanti asemkhonvo langakahlandeki kanye netilwane. Kubika Sifiso Nxumalo nginasimuva Shongwe siseNkwene. Benkampani yetindiza kuleli elinke Eswatini bathi kuphetfwa kwesithathu kwemkhuhlane i-COVID-19 sekuphinze kwayibuyisela emuva lenkampani ekwakheni inzuzo njengoba imigomo lebekele kulwa nekwanza kwalesifo kuleli naseNingizimu Afrika sekuyiphocelela ukuthi indiza ihambe kanye kuphela ngelilanga. Lokho kuvakele ngemphathi waka-Elink kuleli Joseph Dlamini. Uhlangothi lwetindiza kuleli solo luyachubeka nekubhekana nemithelela yekwanza kwemkhuhlane ye-COVID-19 kufana nasemnyakeni lophelile lapho inkampani yetindiza kuleli i-Elink Eswatini yalahlekelwa imali leyendlulako yetigidzi letilishumi temalangeni 10 million wemalangeni ekubeni indiza lesuka kuleli iye eJozi ime kusebenta tinyanga letisitfupha ngekutfobela imigomo ekuphuma nekungena bantu kuleli naseNingizimu Afrika. Umphathi waka-Elink Eswatini Joseph Dlamini uthi nalonyaka lenkampani ayikakhoni kubuyela esimeni sekusebenta kahle njengoba lo mkhuhlane sewuphinze ubhedvuke kwesithathu. Sengakaqali ukwenta i-profit kahle kahle. So-ke siyathemba lokuthi it was getting better and then the third wave came in again. The better bekasho ukuthi the losses were sort of abehla kancane, but then when the third wave came in it took us back to square one and we're not sure nayo ukuthi utasatha isikhathi esinganani the third wave. Dlamini noko unika sive tfologcina kuthi indiza letfutsa sive isimikise eJozi isiphinze isilethe kule Eswatini seyiphinze iyasebenta kulandzela kuthi imiswe nakucubuka tidvungudvungu letibe khona yeveni emalangeni lendlulile. Eminyakeni lophelile benhlangano yetindiza emhlabeni i-International Air Transport Association bathi tinkampani tetindiza talahlekelwa lokungenani imali leyendlulako etigidzigidzini letingemashumi emadola emelika 84 billion ngenxa yekuphatamiseka ekusebenteni kwato ngesimanga sekubhedvuka kwalesifo. Kubika Hlengiwe Ndlovu Nambonga Dube Sembabane.
Behlangothilo libuke kulwa nekwanza kwesifo sesifuba sengati National TB Control Program sebasukumisela uhlelo lolusha lolunciphisa isikhathi lesitawucithwa sive lesinatha amaphilisi lavikela kwanza kwesifo sesifuba sengati. Lokho kuvakele ngalobukela uhlelo lolubuke kuvikela kwanza kwalesifo sisidube. Esikhathini lesendlulile bantfu labebanatha emaphilisi ekuvikela kwanza kwesifo sesifuba sengati lapha eveni i-TB preventive therapy bebawanatha onke emalanga yemaphilisi tinyanga letisitfupha. Kepha nyalo mhlabuhlangene nelitiko letemphilo selincome luhlelo lwemaphilisi ekuvikela lesifo lasanatfwa kanye ngeliviki nje kuphela futhi langasanatfwa tinyanga letisitfupha. Lobuke lihlelo lwekulwa nekwanza kwesifo sesifuba sengati sisidube uthi banelethemba lekuthi sive lekumele siwanathe lamaphilisi sitawanatha ngemfanelo njengoba angasanatfwa sikhathi lesidze. Mhlabuhlangene ubese sowusivetela tinhlelo letiningi tale TPT. Kungasabi i-TPT luhlelo lunye. Dawukhumbula itolo besikhuluma nge-TPT ya 6 months but namhla sesikhuluma nge-TPT ya 3 months. Kusisite kakhulu ke lolu hlelo lolo ngoba luhlise nalesikhathi lo mntwana noma loyo muntu lotholakala ukuthi uhlala nemuntu lolashelwa i-TB angaluthatha. Kwehla ke kwalesikhathi kusiniketa i-advantage lenkulu kithi ngoba uma umuntu wethu nje simkhanza ukuthi emtimbeni uphilile singamnika i-treatment for lo 3 months bese sesiyakhona kum-evaluate noma kumcwaninga emva kwa 3 months. Dube uthi noma emhlabeni tinombolo tebantfu labanatha emaphilisi ekuvikela i-TB tingajabulisi kepha kule-Eswatini sibalo sebantfu labawanathako lamaphilisi singcono impela uma kucathaniswa nasemhlabeni. Bantfu lekubhekeke ukuthi banathe emaphilisi ekuvikela kwanza kwesifo sesifuba sengati ngulabo labahlala nemuntu lonaso lesifo kanye nebantfwana labangaphansi kweminyaka lesi-5 kubikahle ngwendlovu nambongwa Dube Sikamanzini. Kathi-ke sesibuka Tindzaba letibuya ngaphandle kwakulelo umholi welive leJalimane Angela Merkel langlayitolo uvakashele tindzawo letitsindzekile ngenxa yetimvula letinemandla letitholwe kulelive evikini leliphelile. Letimvula-ke setihambele imiphefumulo lelikhulu nemashumi layimfica. Umholi welive leJalimane Angela Merkel elangeni layitolo uvakashele tindzawo letitsindzekile ngenxa yetimvula letinemandla letihambisana netikhukhula letitfolwe ngilamanye emave labamhlophe evikini leliphelile. Kubikwa kutsi live leJalimane, live leBelgium kanye nelive le-Austria ngiwo lafule timvula letinyenti lesekulinganisela kutsi tihambe nemiphefumulo lelikhulu nemashumi layimfica kulamave lafolele timvula kanti labangemakhulukhulu basafunwa. Merkel sekendlulise emave endvudvuto esiveni sasentshonalanga nelive leJalimane lokungisona lesitsindzeke kakhulu salahlekelwa ngemakhaya lesinye satsindzeka ngetindlela letahlukahlukene. Uvetile kutsi live leJalimane lagcina eminyakeni lilinganiselwa kulelikhulu kufola timvula letinemandla ngalolu hlobo. Uthi ngalesithafu kuleliviki uhulumende wakulela live utawusukumisa sikhwama lesitawelekelela labo labatsindzekile ngekushesha. Kuletibuya eveni leKenya kushone bantfu labali-13 eveni leKenya kulandzela kutsi iloli beyitfwele petrol ishayisene nalenye lebeyitfwele lubisi enhlokodolobha yakulela live eNairobi. Lokhulumela umbutfo wemaphoyisa wakulela live Charles Chacha uvetile kutsi bantfu labangama-24 kufaka ekhatsi bamfana basalashwa emtholampilo kulandzela kutsi bashe kametima ngesikhatsi leloli igicika ibhoma. Uthi labanengi labalimele balinyetwe kutsi inelekugicika leloli basonzela netigubhu nemabhakede betamakhelela lo petrol. Chacha uthi kungumanje kunalabo labashe bangcongqa lokungadiwa ukuthi bobani futhi bakuphi. Kubikwa kuthi khona eveni leKenya ngeminyaka wa-2009 kwashona bantfu labali-120 120 kulandzela ukuthi betame ukutithathela petrol kulenye iloli beyigicikile. Etindzabeni teSwatini TV kubika samkeliswe Khoza kanti ifombe titfolakala ka-France 24 DW kanye na VOA. Bongo siyashakutele sikhona timakethe temhlaba sihlangabethe ngombiko wetimali.
siphinde sikwamukele ngalo lomuhle sesingena kwidothi Tindzaba temidlalo. Badlali besihlangu semnikati bathina khathaloko badlali babuya nemendlela yelithusa endzebeni yeCOSAFA bajabhile ukuthi abakakhona ngekufika kumancama lendzebe njengaloku bekungiko ebakufisile basaya kulemidlalo. Sihlangu ke sishaya eMozambique kutfola lemendlela nsathele emsakato yetemidlalo Phathizo Msibi ihlanganisana ngombiko. Badlali besihlangu nabahamba kuyongenela imidlalo yeCOSAFA bakubeka kwacaca ukuthi bafise kuyofika kumancama lendzebe. Emidlalweni yema-groups bakhomba ke kungathi batimisele vele kufika kuwe emancane lapho khona benqoba imidlalo lemibili badlala ngekulingana munye bakhala phansi kumunye lokwabenda ukuthi bachubekele esigameni semkhumula jezi. Emidlalweni wabo ke weSenegal kuso sigaba semkhumula jezi kwaba kungathi ke emancane baya kuwo nehembala nabahamba embili ngemagoli lamabili ecanzeni esigameni sekucala. Kepha ke iSenegal esigameni sesibili yabe sibhekisa phasi intfo njengaloku yabuya yashaya amagoli lamabili tabe sekuthi kumele kuye ngama-penalties lapho yafike yancoba khona yona iSenegal. Sihlangu sibese-ke sithola lithuba lekutituduta ngemindlela elithusi lapho sishaye khona iMozambique ngamagoli lamane kulamabili ngemva kokuthi kushaye ama-penalties. Badlali-ke baso sihlangu bathi bebafisile kufika kumancama lendzebe. Sibonga kakhulu ebadlalini bethu technical even ne-management siyababonga bonke ngokusebenza ngetigaba tabo. Kakhulu sibonga nasebadlalini labasebenza ngekudimisela lokukhulu ukuthi nathi size sibuye namuhla siphethe lo ngiyibona usiko lebesikufisile. Sathi sisuke ekhaya sathi sidinga ukuthi sifune ukugcinela isidingo sodlala final but-ke ngekuhamba kwetimo bagcina kwamaphumelelo besikufisile kepha sesibonga bona lokusuke nabo. Ukuqala nje singabonga isonto chemasonto abasinikete yona ukuze sifike kule stage lesi. Behind us, besitawujabula bemane sambile sofika final. Ngicabanga ukuthi nendlela kusebenzeka ngakhona kuphose kwaba into yini lapho nakhona Namibia le-2016. Ngijabule kakhulu ngendlela nabo abasebenza ngayo amajita le-tournament yesiyo nyalo. Sizamile safika khona. Sihlangu sitfole nemklomeli wekuba licembu litiphethe kahle laphindze ladlala kahle kulendzebe kanti Felix Bodenhorst uhamba nemlandvo ekushaya amagoli lamanengi emlandvweni weCOSAFA lapho anemagoli layimfica. Lobekela umsakato we-Eswatini TV temidlalo ngiphathizo Msibi kanti tithombe tibeka COSAFA TV. Kazi sesibuka tona tebedlalo letibuya ngaphandle kwakuleli badlali bebhola baseNingizimu Afrika sebabe bekuqala kutholakala abanemkhuhlane we-COVID-19 kulabo labayongenela imidlalo yema-Olympics letodlalelwa eTokyo eJapan. Lokutholakala kwalabadlali lababili kanye nemphathi munye kuleli cembu sekuphocelele bonke badlali ukuthi bativalele etindlini bangahlangani nalabanye lapho khona batobe babahle babahlola ukuthi kudeni lokutholile lo mkhuhlane. Labadlali baseNingizimu Afrika babe bekucala ke kulabo lebe bangenele imidlalo kutholakala ukuthi banalo mkhuhlane. Nakugcina kuhlola bonke labadlali bekude ke lotholakala ukuthi usewunawo lo mkhuhlane. Labadlali boThabiso Monyane kanye naGamehelo Mahlatsi. Kanti nemceceshi werabhi wakhona eNingizimu Afrika Neil Powell naye utivalele endlini ngemva kokuthi atholakale ukuthi unalo mkhuhlane. Kanti-ke nelikhethelo le-British Olympics nalo lithi kunetingijimi letisiphohlongo lekuthiwa titsintsene nemuntu lonalo mkhuhlane we-COVID lesephocelele ukuthi bativalele endlini nabo. Le midlalo kubeka ukuthi icale ngalesihlanu kuleli viki kanti-ke labaningi eJapan solo bathi ayingachubeki njengalokuthi inombolo tebantfu labanalo mkhuhlane tiyenyuka kulela live. Kanti emidlalweni wemoto temjaho Lewis Hamilton uhambe embili ku-British GP nakhathaloko atfole isijeziso samasekhondi lalishumi ngekuthi ushayisene naMax Verstappen. Max kubite ukuthi aye esibhedlela ngemva kwalesigameko. Hamilton-ke bekancoba umdlalo wakhe wesiphohlongo kuyo i-British GP kanti-ke solandzela Verstappen ngemaphuzu lasiphohlongo ehlweni lebashayeli betimoto temjaho. Lobekela umsakato we-Eswatini TV temidlalo ngiphathizo Msibi kanti ithombe tibeka TW France 24 kanye na VOA. Azingaleto temidlalo bongosa stephethe telisuku singakahambi nathi betamba phambili kulolu suku lalomuhla. Dunankulu Cleopas Dlamini sewufungisa ngokusemthethweni ukuthi abe lilunga lePhalamende endlini yabayisikhulu wabuye wenda sifungo sekuba nguNdunankulu welive leSwatini. Iphoyisa lelisolakala ukuthi libulele abantu lababili kaNomahasha ngemgcibelo lomuhla libingelele manje waseSimunye. Kanti-ke amakhasimende elibhange First National Bank kuleli yakhala letimathosi ngekunyamalala kwetimali tawo kuleli bhange.
Kwazadla amahle sivumelene sithi beke phasi sethi lisuku siqhubeke siphewe kuwo umkhuhlane i-COVID-19 ngosayithela umusa emakhaya nisale kahle. Simo selitulu benilethelwe baka MTN Business. Noma simo selitulu sinjani, MTN Business ikhona kusita ibhizinisi yakho. Everywhere you go, MTN.